One su profesorke stranih jezika i prevodioci, ali i dame koje svakodnevno izdvajaju vreme da bi prevodile medicinsku dokumentaciju ljudima koji moraju na lečenje u inostranstvo. I to čine besplatno. Ti ljudi su u problemu, u velikom problemu i ono što je za nas malo i što nama deluje s jedne strane malo, znači par sati prevode ili celu noć, za njih to deluje, to je za njih je to odlazak njihovo deteta ili sestre ili muža, žene, voljene osobe na lečenje i obezbeđivanje zdravlja. Taj prevod dokumentacije prema agencijskim cenama može da varira dosta u zavisnosti od toga na koji se jezik prevodi i hitnost, naravno, i tu su varijacije dosta velike, znači od 11 do 25 evra po jednoj prevodilačkoj strani. Neki pacijenti koji nas kontaktiraju imaju i po 20 strana prevodilački, pa sad vi to izračunajte koji je to trošak za njih koji su i ovako već na ivici svojih snaga da isfinansiraju uopšte to lečenje. Ideja je potekla od koleginice Olgice, koja je često dobijala za prevod medicinsku dokumentaciju, međutim nikad nije naplatila takvu vrstu dokumentacije i u jednom momentu došla na ideju da to može da se prošli na druge jezike. Pre 5 godina pokrenule su Facebook grupu Prevodilačko srce da bi brže komunicirale sa pacijentima, ali i drugim prevodiocima. Danas oko 100 lingvista širom Srbije povezuje isti motiv. To je stvarno onako poseban osjećaj kada znate da ste deo nečije borbe, da otvarate nekom put ka stranim klinikama i vrlo verovatno i novom životu, a da pritom ne tražite i ne očekujete u stvari ništa za uzvrat. To je onako osjećaj koji ne može se porediti ni sa jednim drugim. Naš rad su prepoznale organizacije koje se bave civilnim društvom i prepoznati smo od strane organizacija koje se bave volonterizmom, tako da smo prethodne godine dobili i nacionalnu nagradu za volontiranje kao najbolja volonterska inicijativa. Ljudi se odluče da pomognu drugome zato što smatraju da ljudi moraju da se osane jedni na drugi i da pomognu drugom biću u nevolji. I mene raduje što ima dosta takvih ljudi i što ih ima sve više i više. Prevodilačko srce medicinsku dokumentaciju prevodi na čak 25 jezika i do sada su preveli na 1000 stranica za skoro 1000 pacijenata. A vrednost njihovog dela je nemerljiva.